Israel in Hamas laka phuba anlak nakal zela chol anlatum launa sahle news tharber chuan Israel Defense Force chuan Gaza Strip phuam chunga Hamas mun tam taka airstrike widespread an neiti an soya IDF Israel Defense Force chuan beipui an thlak chungchang hi chipchiar zokin an pethwai don ti asoi heti lai hian Israel Defense Force chuan zirtomnia Hamas ferfiak pol ne na anin beina a sipai thi chu mi somthum pariat dang an puan bela Israel sipai thi to za chu za somni pathum lai an tling to ni in atar langbok Israel chuan Gaza Strip a thlona manga beipui athak chhun zom zela Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan zirtomnia Israel rama Hamas te chetna Israel in achan le dan chu thatam tak chung chu anril ruwa om reng to don ti in a voucher cher mai hemi mai hian Hebrai media te chuan zirtomnia changkhan Israel hian Gaza a target sang khadzasari pasari akap ni in antar langa hengzinga hian rocket system zali somsari panga command center somsari pathum strategic infrastructure site somni pathum le underground target somni pani te anni Israel Defense Force chuan zankhat chungin Gaza Strip a target zanni chuang an kap ni in an soe IDF chuan mun shangshanga hian Mosa ral thuam da na mun Hamas anti-tank guide missile force te manchin apartment le ferfiak polina an manchin tower sang takbaka sipai installation dangte atelti asoya sipai lam chuan footage anti chuaka strike engemoza chu an phau chuaka ni Israel Defense Force top spokesman Rear Daniel Hagari chuan sipai te chuan Gaza ram ri chu an thunun le tani in asoya zirtop ni jing khan Hamas ferfiak ten ram defense chen khatti chia in an luta hei wang hian sipai te chuan Gaza ram ri chu an thunun le ta ani tun nai mai khan ferfiak pakhatma ram ri pelin an lo lut to lo ni in an soya Israel Defense Force chuan Israel ram chunga ferfiak tlem te le in thup an omni in an soe kan sha theu angin Israel chu an buzola anin rin lo la in lu chwa an ni a an mil ma ten an ram chung lutin poine satak an khoi tuna chuan Hamas lam chu an bebo zauta ani US President chen na White House chuan Israel nen kum somsari panga chung zet United States in zomna chinchha na atan Israel flag rong dum le war mangin White House chu arong antidang lam amoi phian mai Middle East le North Africa a White House coordinator Brett McGurk chuan White House thalak rong sang te chu Twitter a atlang zar ngala White House chuan he gesture hi siam an tum thu hi ama in an lo puang to ani thu chwa siamin hei hian Hamas ferfiak te beina na satak athen nu a American mi puiten Israel mi puite in zomna thlopna le anin pum khatna a entirani ati Israel in maktak maya Hamas beina tur alo thlirlok lo le ain buat selo chungchanga zo na pungzel chu thole ni khan Egypt intelligence official chuan Jerusalem in Gaza a ferfiak pol hian thilian tak anra manti vaukhan na voi tam tak angai tha thu asoya hei hi direka Cairo intelligence minister ne na changa prime minister ne na shatir na pek ani anti Egypt official chuan Israel le Hamas in kara palai na thokfo Egypt chuan Israel mi tenen thilian tak tak chungchang an soi ho fo chin thu asoya Israel official te chuan West Bank lam an ngei poimo thu soyen Gaza tanga lo omlo thleng tur chu an ngei tha hle ti asoi thilpak dar mai tur ani ti in warning kan pe a anai tak zeta thilian thamani don ti kan shil mase hetiang warning hi an ngei tha ani ti in official pakhat chuan asoi heti lai hian Netanyahu chuan hetianga vaukhan na hi adong lo ti asoya thole ni zan khan ram ta na thu asoina he thu hi fake news ani thu asoi thung athupem ni ang hemi chungchang soitu pakhat Egypt intelligence minister General Abbas Kamel chuan Netanyahu chu bei pui thak na satak athlen ma ni som chau alo omti in abia a Gazan mi te chuan thil dang lam tak operation rap thak tak anti arin thu kalo shil lok to ani ti in net news site chuan atarlang Egypt official te ming tarlan lo te chuan Netanyahu an he thu thang angai saklo wangin amang ang hle ti an soe engpo ni se Israel chuan tangrual ram te hne na tanga warning chiang tak adon te chu angai saklo nia soi ani le zela Gaza a Palestinian te tan chuan Israel en thak na hi ahlawak ngai lo surveillance drone te chuwana an che chhuak renga ram riven him na sang taka hian security camera le sipai veng tu in an khata
intelligence agency te hian cyber capabilities mangin information an la chuak chin masi Israel mit chu delin Hamas firfiak polin maktak maya an bei ma hian a heider ni in alanga Israel ramri in khar khipte anti chia a firfiak zatam tak Israel chunga an luta mitam takin nun na an chana mitam tak omna chin chiat lo le hliam an pha ta ani Israel intelligence te hian ming that an lo hle a hei hi an lo tlin na wang po ani Dubai lama Hamas hel an mana Iranian nuclear scientist chu manin an that boka mase mayan ne ani Hamas ho hi a hu hovin an ron kal don ani ti hi rin hlel na in an khata anni aya chaklo zok Hamas an local don ani ti shil shiat anni a mase thil po e thleng ta ani mel ma lo lu tanga darkar somli pariat chuang aliam to nu pon ram chunga Hamas firfiak te bai an langai cheu ani kha tin Hamas in Israel mi tam tak chu an rubo boka Prime Minister Benjamin Netanyahu National Security Advisor Louis Yaakov Amit Dror chuan hei hi hlo chamna lian takani he operation hian Gaza a border intelligence chu a thalawani ti ati chiang tak zetani ati sipai thu puang tu riar ADM Daniel Hagari chuan sipai te hian me puite hne na in soifia na hi anba ti apoma ma se tuna chuan a hun anilo ti asoi ama saberin kandawa chumi nuwa kan chui chua kang ati then khat chuan intelligence lo cham tia pu chu ala hmalu tukni in ansoya West Bank ka tharum thona chete a oma sipai resource then khat chu chuta chuan ason chhuaka Netanyahu an far-right sarkarin judiciary siam chatna turama ala ka wangin politics buaina achhuak ti antar lang he rahman na buai thak taka wang hian IDF Israel Defense Force in pum khatna ati chelheni in ansoya amero chu Hamas riat masak lo chu kumtam takliam ta ata Israel mi te beina athleng don ti le phubalak na nasatak athleng don ti hi ani Israel hian kumsang ni panga khan Gaza Strip atangin sipaite mi chengte ala chhuaka heram chunga thil thleng chungchanga hian mo phurna ala lem lo mase kumsang ni pasaria Hamas in Gaza an ne nuwa po Israel hian amashwai tu ni na ala keng ko a technological le human intelligence mangin mashwai tu ber alani hemi ne wang hian Hamas ho tom kuk te po hi a she thei hle a khoilai mun nge chut chha tur ti po a she thei thin ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thole ni October ni kwa khan Gaza Strip atanga Palestinian amala ngai lo kong shanga an be na chuan Middle East atidang lam don ti asoi eng ang taka soi dang lam tur nge ti hriat mai lo ma se Israel le Hamas in dona kalme khian zual lam alapan don ti ati chiang hle a ama an komna chuan Netanyahu chuan Hamasin anton tur chu thil har sa le rap thak takani ang Middle East hi kan thak danglam don ani hei hi abul tan na chawani a in kyanga kan om to e na satakin kan ni ang atibok he in do na hi Israel chuan World Trade Center Taliban 10 an baina anga khan an ngai thu an soi chuak hialani tho chan ni khan Israel chuan phubalak an puan nu a Gaza lama electricity food oil le tuite ti top ani tur thu puan ani a Israel airstrike wang hian Gaza lam chuan an mun ma te an ro san na sa hle ni in BBC chuan a reporta Gaza ai hian mishing makta duai ni le point pathum an oma Israel phubalak na kalzel airstrike wangin za asomria te chuan chanpuina andong theilawani anti an mun hi Hamas militant te thunun ni in van boruak le kongpui poimo then khat chu Israel thunun ani a hengte border te hi thunun ani Engineer Hamas helhavin Israel an Beikhan Israel chuan Gaza a supply lut thei eng food le damdoi chenin alo ti top mia to a tuna hian Hamas ho chet na awangin mitam tak chu internet electricity le supply poimo telavin an om to ani fuel lampo darkar somni pali tanga somsari pania chuan azo to don ni in an soya abei masazok tu te torna anasa zwa zel don ni in alang Israel sipaita chuan Gaza Strip bula khuthlang lambial Hamas ten an lak chu an thunun le to ti an soya heti la hian Hamas ho chuan Gaza Strip pa chengte bai pui an thlakani chuan an mi man te chu tha an ni tur thu in an lo vo ve bok Israel thinrim phubalak na wangin an buai chautana Hamas arm wing Ezzedin al-Qassem brigade chuan thu chwa siamin kan mi pui te hi wau khana tel lawa bai an ni chuan civil mi man pakhat zelin ti hlum an ni ang ati
British Foreign Minister James Cleverly chuan thotan ni khan Israel le Hamas in dona chu hebial mun danga po adar zel hi tu main andu lo ti asoya Hamas fer fiak te chu Palestinian mi pui zong zong ai o a che an ni lo ti soyen Israel chuan Hamas hel fer fiak lo ombi khi ma chon an tum hle ti min shila helai che vel ram sarkar ai o tenen kanin bia a hei hi tu main mun danga adar zel an du lo ti hi kan pom ve kani ati chu an ngai poimo ber alani ringa hei hi kaini chuan kan thlop chun zom zelani ti in Cleverly chuan asoi British hian akhwale tui boina hian an thi nge dam ti hriat lo chin hriat lo som vel anom thu an soibok Israel rama Scottish mi pakhat chu athini in report ani bok ramdang mi chin hriat lo anom nuala Russian mi panga te chu biak tlang theilawin an om mek bok Israel hian amile sate thi na awanga phubalak na hi chol san mai ala tum lo hle ni in alanga Wayan News Darlan Danin Israel Defense Force chuan television a thu chwa siamen anramin Hamas fighter te an bei mek lai hian Army Reserve noi thumvel an ko thu an puang Jerusalem Post chuan he mobilization hi history a alian berti in asoya Israel official chuan an defense minister chuan Gaza chu danchar ani tur thu apuang bok Israel sarkar hi nget lo takani ti kan chi ome Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Eptupol te chu kumsang khazakwa somruk pasari a 6-day war malokati angkhan precondition omlovin national unity sarkar zom turin angena Hamasin abai puithak na rap thak takawanga phubalak ani awangin thillian takpanga abwai puidon ti asoya chungte chu Israela la fir fiak te ne Gaza abai puithak na na satak nei front dang te chu ngoi renga tir Operation Atana International Support lak chun zom zel le ram in pum khat na tur te ani US President Joe Biden a thlop na awangin abik takin lom thu asoya anin biak reng thu asoi bok Israel tuipui kam nei zoka kal US aircraft carrier awanga lom na le khovel ram hrai tu dang te chunga lom thu asoi bok televisa thu asoi na a Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chu in dawna hmuna kan omta a Hamas in poi khoi na satak athlen chu ISIS ho chet nuwa mu tur ala omlo kan ne ngei donani ti in asoi chuak bok he in dawna hi mel maten omtak meichia no pangle tarpo soilawa sakol ho chet na ani Hamas ho hi ISIS an ni khovel pon an sheta kan noi chimit donani ati US President Biden Secretary of State Tony Blinken National Security Advisor Jake Sullivan Principal Deputy National Security Advisor John Feiner, Homeland Security Advisor Liz Sherwood Randall, le White House Chief of Staff Jeff Zients te chu nimin zing khan akoma thil omdan chungchang clear hauna anneya Biden chuan atim te chu boina kongtin renga Israel ne na inrem na siam dan zong turin atia regional partner te ne na an na tho chun zom zel turin asiat tira Hedin huna hian hlok na mu tum thea piang te vau khan turin ati ani ti in White House chuan asoi Biden administration hian an malak na turte apuang chuak thwai turin soi ani bok Prime Minister Louis Naftali Bennett chu tuna boruak thleng mek hi independence in do pui nuwa thil thleng khir berani kan in ve na turatan he rama hian judaram kandina tuna chuan dawlet hun a thleng ta atibok kan lu kan choi sana ngai ani mi huai sen takan ni ti in Bennett chuan soyin sakai bak nei nam kan ni atibok atopa chuan Bennett chuan hei hi Iran Hamas Islamic Jihad le Hezbollah kai shwai tu di octopus dauna ani ati Prime Minister Netanyahu ne na thuron pek adu lo thu asoya masi ground incursion chungchang zo na changin sipairal dau tura terapiang te tan thil tumbik a ngei turani ati hei hi state chanchin hun cheberani ti in asoinon le a Masi sarkar chuan mi puite chelna le chakna mak tak chu aman tangkai angai ani mi huai sen tak tak kan neya kan sakang ti in hei hi kan 9/11 ani Israel Palestinian militant group Hamas ten karliam ta in rinia Israel chimlam an bei thut chu Israel tan chuan kumsang ni pakhat September ni som pakhata firfiak ten US an bei thut ang mai kha ani ti Israel sipaite chuan an soe Israel sipai thu puang tu Richard Hench chuan hei hi kan 9/11 ani ati
mi then khat chuan Hamas ten an beina chu 1941 a Pearl Harbor bei tum nente an takin bok Hamas ten Israel chimlam an bei nuwa Israel sipai te hian Hamas ro relna Gaza Strip chu na takin an bei zui ve ngala nimin thleng khan Gaza ram ribula mun pariat vela an le in bei chun zomani Israel le Gaza in bei na hian mi sang khat za chuang an thi to nia soi ani a Israel rama mi za sari vele Gaza Strip a mi zali chuang an thi to hliam tuar hi mi sang ni chuang an to bok Gaza Strip a cheng zinga mi nuai khat point 23 chu an hlo thona wang le an in ti chhata ni wangin mundanga an tlan cheto a Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ACHA chuan school shanga himna zonga tlan chia mi sing sari sang thum vel an kho samek ti asoi bok Israel chuan Hamas beina achan le don hian mi makta duai ni point pathum chenna Gaza Strip a cheng civil mi te chu in thiar filim turin alo shil lokani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan theina zongzong mangin khoi mun po kha kan ron matiam dona chu wangin Gaza me puite kha lowin thiar filim ro ti in asoi lokani Hamas official te chuan Israel mi za chuang an sheng mek ti an soya heti lai hian Israel sipai te chuan Gaza border mun tamjok chu an thunun to ti soyin mitam tak an man bok hemi rual hian mun then khata Hamas firfiak lo ru an la thei thu an soi Israel hian Gaza ram ribula sipai reserve noi khatvel ada toni karliam ta engineer Hamas ten Israel an bei thutna a Iran chuan apuinia soi ani a ma se hei hi Iran chuan a phathung Iran mission chuan Palestinian te chu an thlop ring thu a soi rualin Israel an be na hian anin rol velo ni in asoi Israel puiturin US in military ship le aircraft atir US chuan Hamas le Israel te in be mek na Israel a thlop thu asoi nu a Israel sipai te chomdol na apek chu ati puntur thu asoi ba ka Israel puina turin military ship le aircraft atir ngal US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israel sipai te chomdol na anti puntur thu asoya Israel rambula military ship le aircraft engemusa tatir don ti asoi bok atul huna Israel puitura che chuak turin Eastern Mediterranean Fort Carrier Strike Group chu loin ral ring ring turin ada donani USAN aircraft carrier Changklungber USS Gerald R. Ford Baka cruiser USS Normandy le destroyer USS Thomas Hutner USS Ramage USS Carney le US Roosevelt le Air Force F-35 F-15 F-16 le F-10 fighter aircraft squadron te ada donani Hamas chuan US hilti hi na takadem ngalin Israel sipai te pui atum na chu Palestinian ra be na atel ti tilang tu ani ati US President Joe Biden chuan pathiani khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bia in Israel sipai te pui na tur an thon ngal tur thu hi ashila US Vice President Kamala Harris po in Israel President Isaac Herzog abebok indona atel turin Prime Minister Louis Thok chuak Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chu Gaza border ra Israel Reserve sipai Hamas daw tura kalte zinga atel Naftali Bennett hi Israel sipai Israel Defense Force IDF uniform nen in thuamin reserve duty tur hian athok chuakani Bennett hi Israel Prime Minister som pathum na ani a mase akai shwai sarkar hi kum khat po ading tling man lawa nikum July ni khat khan Prime Minister a laklo ni in November ni riata sarkar hi atlale ngalani Gaza mun tamzo ka power supply nei lo Israel in Gaza Strip tana power supply chu ati to pawangin mun tamzo ka power an nei to lawa Gaza ram chunga hian electricity an mamo za ta changa za asom ni vel chau an siam chuakani ei tur le tui supply thlengin an balha to bok Israel sipai te chuan fighter jet helicopter le artillery mangin Gaza Stripa target sang khat chuang an kap cheto ti soyin heng zinga hian Hamas mun poimo te Hamas try to te in le an pol en kol bank te po atel Israel Prime Minister Office chuan an tumber chu kumtam tak chung Hamas te chu Israel mi te vole Israel ta na hlo omni thei to lo tura an chakna le in rel bol na zong zong ti chiat vekani ti asoye